Umsindisi wethu sihlangene silapha nami ngiphakamisa livumo ukuthi ke ngibe ingcenye nayi inkonzo lenhlena kangaka. Ngosana eMaZulu le the heavenly prince Mtsoles. The evangelist poet. Imngedva lengihamba nge-private jet lash lemlilo ingcola lingavinjwa kwesivithamile umkagcwele. Mkhulu wasivathu lahlala sho njalo athi mkhulu wami wena. Yeah, nami nje ngiphethe lokufishane. Ngibona ngithi #umuntu wakalahlwa. Nami nginebufakazi baloko. Hayibo. Ngithola lokho ukuthi naNkulunkulu kwamhlula ukuthi umuntu amlahle. Ingako wathi noma sekonile wamthuba kepha wamnikeza lithuba lesibili ngikuthumela invodzana leMjesu Kristu. Ingako ke akusekho kulahlwa kuleba kuKristu. Ami ngibonga lo musa ukuthi ehle azulazule ayefuna leyo thole lahlekile emadleleni lekwakungimi. Namhle ebusuku ngidawuthi ukuthula akube kithi ma-Afrika. One of the Mpumalanga Got Talent semi-finalists. Ngkhona lapha ekhaya futhi eVoice of Hope ngibonga kakhulu lelithuba hlonipha kakhulu ukuncika kaNkulunkulu nebandla lonke. Ngiyacela ukuthi ningithinzele lapho ke. Bana baya kutsa
babulalala nasetikole nakusampepanga siyakhuleka baba isalilithuthula weyithi mafrika ithuthula weyithi mafrika phelele ukukwasana nokuhlanga phelele ukukwasana nokuphili nangemacophelo empilo masithatha nini sonke ma-Afrika sibe munye sibubhaneni sibantwana bemdali yebo sonke sadalwa ngemfanekiso wakhe sithi ukuthula makubekithi sonke ma-Afrika sive salomdzala yena lomdzala utinsuku sithi ukuthula akuwe nathi sonke ma-Afrika ukuthula